L-Awtorità tal-Istandards ħarsin soċjali li tiddokumenta l-konsultazzjoni pubblika bil-għan li jittejjeb is-servizz li jingħata lill-vittmi ta' vjolenza domestika. Dan ġie mniedu waqt konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon u s-Segretarju Parlamentari responsabbli mir-riformi u l-ugwaljanza Rebecca Buttigieg fl-aħħar tas-16 ġurnata ta' attiviżmu kontra il-vjolenza domestika. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Ruth Xiberras spjegat l-iskop wara dan id-dokument. L-għan ta' daw l-standards huma li inti dawk li jipprovdu dawn is-servizzi jkollhom linji gwida ma' xiex jimxu, aħna nkunu qed nassiguraw li dawk il-flus ukoll li qed jintnefqu kemm f'daw is-servizzi qed il-pubbliku hemm barra u l-vittmi speċjalment qed ikollhom l-aħjar servizzi possibbli. Però fl-aħħar mill-aħħar biex aħna nassiguraw li daw kollha li qed ħadmu dawk is-servizzi u dawk li qed jirċivuhom ikun bl-aħjar mod possibbli. Il-Ministru Falzon u s-Segretarju Parlamentari Buttigieg qalu li din il-konsultazzjoni hija importanti biex dawn il-vittmi jingħataw l-aqwa servizz possibbli. Il-konsultazzjoni pubblika se tibqa' miftuħa sal-31 ta' Jannar tal-2025.